samalum diba sudeaka godok rohai dibani tu kolong rohaki nida sila di Golgatai ku pasang diriku tusi dapat surga perdalan hati Ileai jolmai silangi Tuhani kabehan waondoi nanggodang sakit alai sesadoi Diban muda nadurus disi Diban itu kolong rohaki Nida silang di Golgatai ku pasang diriku tusi dapat surga perdalan hati ku pasang. Mari kita siap bukit di nomor 252 Isada. Saya tuju hawangolu na pasaba mau. Saya hugogo lau tu surgo pai masaha tau. Sahabat kupasiding do hataon wingot do. Saya dati majalahi hasonangani. Hatan di debata di parmoponi inang natuto nang jumur burhaton 5 sian Filipi 4 ayat 10 tolu. Sangon marido. Saluhutna do tanpa tupaahu marhiti-hiti bana na margugihonahu ido sahakna. Tabasar maruhata martang yang maita. Gok puji-pujian berdong hamleton bat seborona miletuan di banggasan manuguton. Alam maknai pasat dohami rosya bagas nami be tu bagas ni inanami diso. Imale tuang namnyala musada ina satonga-tonga ni keluargaon. Satonga-tonga ni huriam. Satonga-tonga ni wik 5. Alani alai Tuhan pasatan matuho sude enak kondi natuto namion asahoma Tuhan na patungani nasida mangalir di nasida bisuk gogo doho
pasok. Nang tuari marsukot peli tuan di napasay ari-ari ni natutun namion. Toktong maho na mga leon ari na tiur, ari na dubegan, asaboy ulaw ni bardalan di bagasan asi doon ulong Tuhan ulo anong gobe na di bagasan perdalanan sa nasusahat keluarga ni Pepulabok tok-tok mahuk sahat kami tuho sa umat Tuhan napatarun na sila sahat tu bagason Tuhan acara nami di bagasan sedarion tuhoro pa sa aton nami at sa umat Tuhan nama dongani jala nama mulai siya memulai namuka sa ato na mangujugi Tuhan perdosa na gudang do kami nabadi ang go tumol maurasi kami siyan hadusom nami asa tama kami menjalo pasu-pasu siyan ho martangyang jala lati kami to sa jalo matangyang mayon makita na mo Kristus Tuhan nami amin. Sampai matula-hula. Kami nuang jong-jong hula-hula muna. Ima di napamo pohon. Iboto nami nasa rumah duaon. Tujabu naso pinauli ni tanganna. Molohami hula-hulamu. Takas kodohonon nami tuamu. Molo na boru nami odang buri pakulingan. Nunga jumulu beibana madda poto tuhata asima rohani tuhata ati tungarong dosa pangalaos iyon ni naboru namion tumalabok puso matuhata tung dipatinggil ma si parionna tumangihon dohot mangoloi tangiang pangiduan nami asa disesai marhite-hite mudarnya anakna Tuhan Yesus Kristus nong durus di duluk mulu kata naso marlidang naso marpivoti asa anggiat gabi perjabar na buru namion di surgo hasonangan nong pinaredi ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus molohami hula-hula muna hamna do silonganan nami makatai. Takason ita halak Kristen. Dang nabui bi hapak kulinga be naboron jalan di boto be. Alai molo hamu hupa kulingi hami perhitian di tangiang ngami mai maredupon. Tuhata asanggia di lehot tuhata tangiang pangiduan nami dihamu saluhukna. Jadi takasong no kuboto kami marsugut taruhono tama iboto namion tuinganan paradianan persatokinani jala di batu pahamuna do ulaon ima mangido pasu-pasu siap debata marhiteo sahara ni aka mataraja dongatu boru ale-ale lumovi sian saluhna aka hula-hula muna atong tingkil matuhata di bajuota asanggiat marhiteon ulota di hari marsugut tuhu ihot-ihot di juluan di tabian inorhon di ulaun sarumatua nata patuba di hari marsugut gawi manupak di hamuna saluhna aka parsaudia molohami aka tulangmu posdo rohanami nauluan di debatado tangiangta asanggiat hinorhon ni ulota nahu pamopohami anon tokin nai iboto namion tujabu naso pinauli ni tanganna naso boi dapat tonotong be naso boi tikiron soa dapat di luar alai tang yang nami tu Tuhan tanda burjui anggia ma hinorhon ni
tulus do pikiran ni rohamu. Ay molo didok di hata-batak. Tapulan di sibagading di atas na pangiringan. Horas do akan marangi. Molo takas masih ajar-ajaran. Takas masih pairing-iringan. Molo di hata ni detai didok. Ida hina dengan ni akan asarohai marpabainan na burju nakatana bitutu. Ang giyak mah hinorohon ni ulot tadi buka sasadaryo dinapaupoho kami ima dinapolo nami tujabu naso pinauli ni tangan nai asa mopo di hamu panggabian mopo di hamu na parhora satwa kadikinan yang roh pasu-pasuon ni debata Ima tututulah. asa asiro di Tuhan di pudian di napolo nami on tua kadikinan yang roh di pasu-pasu di bata di hamu tu sipun na magudang akan na met tu penggeng na hamu satu na sorma tua kadikinan yang roh pasu-pasuon di debata diaka danak na met na dibuga sa parsikolan pasu-pasuon di debatai tu bisukna tu bistarna dapat na niluluan yupang na jinalahan disalu na hamu pinopar na dua katikin na negro atong diyo na debata matang iyang pangiluan namin dia kada danak na magudang dohot di bor magudang di hamu makira siya na daw madyo siya na yumono dia kasih rokat itodi pasu-pasuon di debata di hamu dua katikin na negro lasuang songonima aditung arong dobe di hamu pinopar ni botokon nahurang di panggabian sama masu-masu tu hatta di perbuih di portian di hamu akai botonami tuwa lalat na so tuwa lalat tuwa sikuru na so tuwa sikuru tuwa nanak na so tuwa nanak tuwa bolu akan na so tuwa bolu tuwa katikinan ng roh molo tumarong di hamu nahurang di hahipason di jamatu hatta ma pamatang muna di bargugoi ubat na pinakemu asapiu so di hilalamu tanggal sa iboto hamu na mangotak na mangilas di pamatang munay atau ang dola itu hatta matangiyang pangiluan namin di pudian di iboto namion tuwa katikinan ng roh asa gabi manani ulang muna di balian sinur pahapana muna di hutan Ras-rasa muliakan nomor dalan-dalan mangomoi nang do di nomor 33 molo kari juri kaptor pehamu saya lam di tabai di batama dia mau kapangkat lam tujuhna kadalan di pacamota diamu asa tali-tali 3 bolit nanti nono di huta pangaloan horas samu na tinggal di mana pasugit suang songrido na ditano pangarat doang Betul. di batama atau kinoroni parjulo majohita ninna rohanami jolo marede majohita asa tapau pohon nion iboto namion tu marede non martangiang tapa masuk mai iboto namion tu jauh naso pinau di tangan nai atau tabuka madu kedeta nomor 400 obat Rusia Sa solhop tu silang mi Yesus inganak. Mual na mamardisi ima inumokku. Silang mi tuhaki ima puji okku. Yeah.
tangnya kita. Debata Jehovah, debata amanami, marhite-hite goarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Do todi porbadia, upasatami ma Tuhan, puji-pujian, hamuliau, hasangapon, di guarmu nasun badiai. Tongon diari nauli, diari naringkan sadarion ari Tuhan. Dipernakok ni matani arion. Marpungu dohami ali Tuhan di tongan ibagas ni iya nakon nami. Ima di naung jumulu. Sada ina nani hakolongan nami. Opulabo boru hoping. Roma dapat hop. Ali Tuhan adik tu ngarong dosa pangalaw Sion ni naburu namion ditiki pardalanan ni muduna. Uras buri may ali Tuhan marhiti-hiti mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nong durus di duluk Golgata na samarlidang na samarkiboti. Kumokok palohon hami siyan gapolisok ni dusa. Ido ali Tuhan na huparpungo kami dibuka setikyon. Hobar di adat abatakon nami. Na sumaralo tulomo ni roham. Paupohonon nami ma naburu namion. Tujabu na so pinauli ni tangan na. Nasabuhay tikiron, nasabuhay donganon makatay. Suada patiluan. At ang asima roham ali Tuhan ay manapuro namion tuinganan naong pinarari ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di amin. Ima di surga hasonangani asa gabi parjabar ibana ali Tuhan. Di surga hasonangan naong pinarari ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ido na hudahami ali Tuhan. Alay mangido mahami ali Tuhan. Dipudian ni naboru namion. Pasa hatomu ma ali Tuhan. Pasu-pasum. Pasu-pasu ni perdagingon. Pasu-pasu ni partorgion. Ali Tuhan. Martangia kami tuho. Holan mga saud Yesus Kristus Tuhan nami. Peneng masih parayonmu. Tumangihon tangiang nami. Tung malabo puso maho ali Tuhan. Mangaliho tangiang Panginoon nami to sa luhut kiluargaon. Atong asima roham. Jaro matangiang Panginoon nami. Mauliati madiho. Amen. Jadi soalnya lima di hamun na keluarga besar. Iyan akon nami na baban. Ninarohan nami. Rak mahita. Tapa masuk ma naboru namion. Tujewu naso pinauli na tangan non. Tapa opohom ma. Asa mau penauli. Mau penadingkan. Mau pangkabian. Mau parhorasa di hamun sa luhut na kapinoparna. Pasartan ma Tuhan. Jadi ada orang lau bau pohon tu jabu-jabu naso pinauli di tangan naon. Alani raja di hula-hula nunga disok kami noaeng pemparan ni dainangon. Mulai siang anak baru main boru hela dohot pahu punang di hami namarhahamarangki. Lau pasahator tuhamu hula-hula nami. Ima inong nami inang paitulu namion tuhamu raja di hula-hula asa paupohok kamu na tua-tua namion asa agiat marhite ulaota di manogoton mopo ma nauli mopo ma akan adenggang tuaka yanakon ni na tua-tua namion di budiana asa di pasu-pasu di batasu di pinomparna si gajah umur
akayanakon na ibur magodang akan na mekmek. Molo tumadong na di bagasan parsahito na kerajaan hula-hula. Asa takas buat kamu di tangiangmu. Asa tanggal so di boto piu so di hilala. Parsahito na adong di pamatang ni. Boru nami. Iboto nami. Lasomoni yanakon ni dainangon. Asa tung di jama Tuhani. Marhiti tangan na marmuliai. Lasomoni nang pinopar ni dainangon. Naso dapot rokak dito di dope. Naing marhasohotan. Akan nama rumur anak dohot boru disudi pinopar ni dainangon asa tung dapot. Si rokak dito dina. Rokak gabi. Rokak matua. Tuari nanaing rohon. Naso akka martino dohon anak ma. Naso martino dohon boru madipudian ni. Na tua namion. Akka tulang. Tung takas may buat kamu di tangiang muna. Ima di ulot tadi manogoton. Gudang nado pinasuhago orang kami. Akan narikod di ngulu nami. Ngulu pardagingon. Nang parton dioni. Asa tung sadarohan yaka anggiku dison. Ibotokku sudi peparan di dainangon. Asa sudi nasida. Manggulut pasu-pasui. Marhite ulaot tasadarion. Dohot marhite ulaot ta tuari marsugot. Tung songonipe hata nami akatulang buat kamu maditang yangmu. Sonari ku pasahat kami madainangon. Pajonok tuson. Jamu-jamu no. Baru lihat kita tiup. Angkat boru anak jalur Langsung dong. batal dan pola larung di batal leson anong gabi langsung ma iya angkat napo Ketemu. Bantalnya nggak usah ikut, Bang. Iya, nggak usah. Ini aja nih. bahunya Ya, iya bahunya Kepalanya ada yang dua iku bapak Kalau nggak pegang bantalnya nanti dicabut. Bahunya, Bang, bahunya. oke kalau aku makan tulang sekan udah suruh kami Satu, dua, tiga. Tiga. Terus. angkat purumani purumani papis anu penta mereka Joni tarik Junior purumano Ya, angkat Junior tarik. Satu, dua, tiga. Ambil bantalnya. Bantalnya. maksud Dak pola. ano peta palenggan dibuat manion puro manot alarong donya anak-anak alarong donya pantarana Dua, tiga. tiga Ahot. Enggak ada jualan ahot sih. Ahot. Udah. Jadi dia tuh bapaknya itu di naruhan nami si majumui semua kurang kopi. Urak tusan saya mana? Urak kanan. Si majumui mah diangkat tiba aman yang nasero kopi. Mau lo tukang gitu. Kurang nakan di pakadayon na di panggiluan na. Jadi semua ni mari hamuna saluhna lumubi ma dihamuak kana maranggi na sa dudong lumubi ma dihamuna ka lainami ibotonami pinopar ni naborkon nunga tutakas be upa kami inong munon na borunamion tujabu naso pinauli ni tangan na tangyang nami tu dibazana manggului asa mopo madihamu panggabian mopo maparhorasan mopo madihamu akasilas ni roha dua kali kinani roh iya batu tutulan anggiak mah hinorhon ni ulo tadi buka sasadarion tubuh ihot di juduan di tabian nunga mopo be inong munon naboru namion
tujabu na so pinauli ng tangan na to katikin na ng ro malupa di hamu persaulia. Atong matangiyang mahami to mata na matua di bata. Tu sipur menama magulang akan na met tu penggeng na hamu sa tu na so madua to katikin na ng ro. Diolo di bata matangiyang Panginoon namin. Asa di pasu-pasu di bata di hamu. At danak na met na dibuga sa parsikulaan. Tu bisuk na tu bistar na dapat na diluluan. Jupang na jinalahat do katikinan ng roh. Atong diulo ni masama-sama ang Panginoon namin. Dia ka anak magulang do pur magulang. Makira masya na daw maju siya na rumono. Dia ka sirokan itordi. Dia ka yanakota naso harum maraso hotan dube. Dongan na may takas satu na sahur madua. Atong diulo ni masama-sama ang Panginoon namin. Kasangkia tua katikin na ng roh. Di pasu-pasu di batari amu perbuih di portian. Asa tubuan anak na sa tubuan anak. Tua boru akan na sa tua boru tua katikin na ng roh. Dungamu na takasa tu na sahur madua. Molo tungarong di hamu na hurang. Di hati paso. Sayangkia ma di jama tu hatta pamatangmu. Di paragugoy tu hatta ubat na pinakemu. Asa malum piu so dihilala akan na mangotak na mangilasi siapa malang muna. Panginoon namin sa mata na martua di mata. Dipulian din ang boro namin yun. Gabi man na niulang muna di balian. Sinor mapahapanan muna di hutan. Horas sa mo di akan na mardalan-dalan. Mangumoy hamu di akan na martiga-tiga. Maulo akan dari di kantor pihamu sa ilang tibay di mata kapangkat di hamu pokatikin ang roh. Dari 3 bulik malam tinon ni uta pangaluan. Horas kamu selalu nada tinggal di mana pasugi. Hipas-hipas mado akan ditaro pangaratuan. Atau diulo di mata matangi ang Panginoon namin. Asa buhon namin masungkatan si dua-dua. Bitang menarung iris 20 murok di lot lupa batua. Tubuh di hamu anak iris boro torok. Dongata may takas satu nasor madua. Atong ador ratiti matanggo ihot di lupu. Ador haluka matanggo ihok di horbo. Tupepeng na mau sa luna. Satu na sa madua. Baso uto upahopo. Sa mau tu marnini. Sahat tu na marnono. Sahat isulu mga sahat tu poteng. Nung sahat di upahopo kami. Naboro namin na sa hormaduon. Tujabu na sa pinauli ni sangana. Mopo malihamu panggabian. Mopo mariol parhorasan. Liling mamu mangulu. Mangapo parhorasan. So ni maswara siya kami tulang mo. Maulia de Marituhata, betima. Betul. Na tu namion, na borumuna. Tu jabu na so binukan di tangan na. Sudina, hata nauli, hata pasu-pasuan, hata tanian, na pinasahan muna raja di hula-hula nami. Majakom man. Parto dion ni sudi po parang ni na tua namion dapok matutua ka na uli maluma akan na dibagasan parsahiton jala di paso-paso di batama aka pinoparna dapo aka sirokap ni tordina dapo na aka pangabahan ni ngulu tua hari na nairo saya kasih kacang umur makan yon na pinupus mo nakatulang aka angikon ibotoku doho sudi mapamparan ni natua-tua namion payuti pahopu tu akatiki na naikro dilihon de batama aka bisuk tu nasida asa marbisuk ditupak asin ni rohani Tuhani hipas na ditano parsirahan hipas na tinggal di bona pasugiton langsung ngoninang dihamu aka anggi nami baru anggi boru nami iboto nami dohon lain nami sudi peparan ni inong ta naong jumolo marujung mulon apu hamu makan daulia kanggi do ito sudi hamu nan lain nami asa anggiat di budian ni na tua-tua tahun ilehon de bata aka pasu-pasuna na maragami obar mai itu akan na pinarsikta ni rohamuna tu ari na magihuton
tu gudang akan narikot di mulumuna lubobi si holso honota di pudian ni inang tuluon di lehon debatama aka silas ni roha di lehon debatama nang akan napinarsikta ni rohata bisuk lumobi siang Tuhani alay nang dohonon nami makanggi itolay sudi hamu nahupadohi hami asa daputi tangiang ni aka hula-hula tay doho tangiang ni aka natorok marsugut di ulam na balgay di partuam ni nagdua-dua taon pangi dohonon nami ma tuhamu sudi pinopar asa sadaro mardame di bagasan holong masih ajar-ajar masih tukol-tukolan habu akanggi do ito pudison dan adong nabi dulu tibik-tibik alay bui do masih urupan dia kanauli na denggan asa tuksiko ulaw ni na tua-tua taon apo muna akan nauli hata pasu-pasuon na pinasahan ni raja di hula-hula lububi ama akan natautang tu ari marsugot gomos dohonon nami di bagasan sadani roha marsigulut lahu majalo pasu-pasui molo di parmoding nya kana tua-tua si songonon sudi mahita marsiadu sudi mahamu akanggi kui botokku marsiadu majalo pasu-pasui manukus pasu-pasui asa tundi kudian ni dainangon ditongos di bata akasilas ni roha panggabian parhorasan di situ buni anak di situ buni boru nang pangkat parbinotoan do akalana asing dope si pasahaton ni Tuhani langsung lima raja di hula-hula songon hata di situ tua manang donon nami tutu nina adu tio nina lote sudina aka hata pasu-pasuan napi nasahak muna aka mang raja di hula-hula sayunang mamubay sayunang mamose madudu simunang-munang maasya kami pasahan tayo matuwangi ima napamopohon na tua-tua nami apalagi opason mulai tema tulang na tulang arohamu tutu napamopohon na tua-tua namion mau pemadauli mau pemadadenggan mau nang pahorasa madi kami luhut di penopar ni dainangon mau liate ima na bui hamisian mewakili boru mau liate gudang mau liate gudang. Pertama terima kasih buat Tuhan Yesus di tengah kesibukan kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk hadir di sini. Dan juga terima kasih buat tulang opung doakan kami di sini supaya kami tetap kuat peninggalan opung di sini dan kami tetap bisa menjaga nama baik opung ke depannya. Terima kasih, Horas. Ya, jadi matu mula aktivitas dari batapat dengan basai dinongani hamuna laiku yang bau tulang ina muda kamu sudi tubagas namion padu dari nangon dinongan itu hok kamu di padala namuna di patol kamu bagas nai pason di bagas nami di sorap kita masih berengat kita nak pedok rohatta anong lao day nangon sa tungat-tungatta alelaw na yung horong nilipatado ay sudi ta jolma nakosaha dito siya alanya ka laiku botok tulak ko di zon taktong mo buwag kamo kami sudi pinopar ni day nangon sa tulok kami igagal sa naipason pilit kami akagugo nalaw mga luluy parang mulong namin si ganupari no pwede protabyon jadi seorang nari batama na matungani kita sa luhut na lumobi dari magsugot
tong mabuah kamu lutang yang muna asaringgan ulo temasubut laho mabuan day namon tu inganan parsato pinani tay masuk pang dobe dua tuata di bendo gicang jadi mulai tema dilaiku dua tulaku diso so ini tulangan tubuh nami abang yang muda naros akuta cukup kuliah memulai mulai mounting na kamu jadi ada cuma jadi gue mulai dari yang mana waktu sudah so saya panggil doa kami doa kamu orang mana lu je kamu magdungani kami lu mau bidari mersubut manomu ulah-ulakta doa katulakta nasarap pita manaro de nangor dengan pasal perkinan kecewa enggak jadi mulai ada mana kita baru si dua naong 10 itu Jumani 10 sudi hata pasu-pasuan na pinasahan ni hamura jadi hula-hula nami takas may diapu aka agiko ni botokon poparan ni dainangon takas martonga ni jeru so ni mahata siya kami ditutup marhite ede siyan pahalaru manon baru tangiyak siyan habu hula-hula namin Maredita Maredita musee siya bukan di nomor 225 ayat 1 ayat 2. Nungalau dongan deba itu nadau. Manda foto deba kata dia lapi suruanna. Manda foto deba kata dia lapi suruanna. Dua dijali. Dua dijali. Dua dijali. Timbang B dohot hita naumse. Timbang B. Timbang B. Dohot hita naumse. Dongan jongjong humaliang saluhut lo matanya. Dongan jongjong humaliang saluhut lo matanya. Ginalau terditai, ginalau terditai. Ginalau terditai. Ginalau terditai. Martanya Maita. Mau lihat jemaah di sopa ruang nami tua rupamu kali jauh bari batang. Nunga sikop ale Tuhan. Ulau nami di pernakok ni matanya rion. Iman napau pohon. Napol nami nasarumatuon. Tujawu nasopinaulin tangan. Atong asima rohama ni Tuhan mopo madi anakon namion panggabian parhorasan lumovi maan ni Tuhan di hasadaw ni roha di saluhut pinopar ni naboro namion namaruduk depe ulon nami ni Tuhan di hari mersubut
Ima diulau sarumatu anina boru namion. Tuhoro pasatun nami ada Tuhan. Asamar hite terdim. Tulus taluhukna. Ulau nami diari mersudut. Inorhon ni paniroyom. Adi Tuhan tokinai neng merdum sirang nama hami. Sian tugu ni satongan ni bagas ni ianakon namion. Tuhodo pasaton nami daging doktor di nami. Asa hoto tong na mga ramoti hami. Pataromo hami di Tuhan dibugasa kahipaso do dibagasa las ni Roma. Tua kau dumudung nami bit. Song-song ni ma di Tuhan ianakon namion. Dinatotong do pema padu-padu. Bagian ni naboru nami. Totong lihonom mo di Tuhan ahipason gugu dohot las ni Roha. Ali Tuhan atik matung merlauk dosa kami dia kapakuling doa kapakatayon nami. Uras buli mahami di Tuhan. Dia dosa pangalasyon nami. Naututu kami do nasututu kami. Asa tamahami di Tuhan. Gabi hasahatan ni pasu-pasu. Tangihon oloy matang yang Panginoon namin. Mauliati madiho. Asin ni rohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dot holong ni rohan ni bata ama. Dot persaoran ni tot di perbadia ma. Nama dongani hitaon. Sadarion saat roh di saliling ni lilingna. Amin. Horas madita salukna. Tajalan. Si Pakyo Tanizon Parjulu hitan non dibuka dohot tania marede ede hasudungan ni na dua-dua tahun nomor 3 tahe Opu Renjo nomor 3 tahe hasudungan nai nomor ede bahan madihami permusik nami nomor 227 ayat sana sahatu tulu ayat tabahin. Jesus ngulu ni totiku hodo hapur saki. Jesus ngulu ni totiku hodo hapur saki. Godiho nama diriku Rodi nasalah kaki. Godiho Bandit udah sembuh sakit opung kesepung. Jangan dong memang kalian na uang jajak tiap hari. Tuhan kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di mana kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Inang selama ini memang banyak yang salah aku Inang. Ya maafkan itu Inang. Oh, kemarin memang Inang bilang sama si Gibran. Panggil dulu mamamu Gibran, panggil dulu mamamu. Tapi tak disampaikan si Gibran Inang. Udah dibawa bapak si Gibran, baru dibilangnya, Ma, dibilang opungnya, Mama datang ke rumah. Tapi aku bilang, kenapa enggak kau bilang dari semalam nak? Kenapa baru sekarang kau bilang? Aku bilang Inang, ya di mana Inang tak terbilang aku lagi Inang. Begitulah Inang, yang banyak dosa aku sama Inang. Maafkan Inang, selamat jalan Inang. Tuhan, ada pelejam di dalam aku apa? Ini bulan mereka di rumah sakit. Kagak cekik pura kalai. Adalah saat itu lagi rumah. Jadi selamat jalan di rumah. Seorang mau mata pokok Tuhan. Dapat lebar ke mau
di surga hasonadan. Anggiat mati di budimon tujuan nyarion. Saya ditapai Tuhan diami pinoparmu tapasupasuna diramoti jaya lan ditapai akasadani roha asabu yang merat udur tuduluk nang tuturuan tumpe somani atas yanao anak usia puden maka imajon nabui tanah tahun nau koyate. Selamat jalan ma diho inang kopulapok. Go kisah suka dan duka nadalaluwi alay digo basa tikyon nung asaw ng dihorap do tuhate tobok ma Tuhan mo inang semoga Tuhan tempatkan di surga hasonangani. Jadi di son inong opulapo semoga kami pinoparmo sa kurang behami pinoparmo di son anggiat matutu di pudi-pudian nyari on inong kami akka pinoparmo sude saling mengasihi marsiaolong kami bolong nga marsiaolong ado kami inong pinoparmon pasu-pasu ni Tuhan ipe lehonon na do kami holong do na perlu di jalo Tuhan ini. Jadi mudah-mudahan ma inong opulapok marsiaolong kami sude pinoparmon tidak melihat rupa tidak melihat ekonomi alay holongi mak neng perlu pakai nami tu juluan narion. Jadi sehat-sehat mami inong si gajang umur mami tu juluan narion songan gajam ni umur mi sehat masudi akka pahopumon denong asa berita guarni opulapok jalaboy kami menjaga guarmi opulapok asalam lampok musean nongan tujulan narion kami maroha na lampok kami tujulan narion sehat mahami sudah akapinopar na ditinggal hokko denong opulapok selamat jalanlah Tuhan bersama kami amin. Ma selamat jalan dama hidup aku na wasiamu ma ledak mau dong ma sisi sulit ni toto merjo itu le merjo itu tei itu tuan ame jurot tu dia tunjuk tu bertelaran ma nak kau cara aku dok ma aku tuh udah pemenangannya pak mampu pasti salah tua tapi selalu bapak jalan mama ngadi dapat toko be kamu ngadap sonang be hangu be disuruh gua sonang ngadi oma kolang do jalan rata-rata kami anak-anakmu kurang gubapenan nami na salin ng tuwa ma ako sendiri waktu itu ma nautunglo si kanaburjok ka ibu tanamyo naboy baca ka sa oma mula na nga lang ibu tanamyo tangboy Meklo ma Jari mentuk mulai ati daw Tuak kay buto namin mo Loso ni tu abang Lanwok Abang Arjo Tuang Giniba Parsidikalang lupa Gibran tupe murwadong salaku mahurang pambenan nami salilu mohon minta mau abang kakak soni musi tuala itu mulai malu tuan kekurangan aku dan salilu mapok kamu selamat jalan belum
dan orang tua kami di sini untuk menyampaikan beberapa kalimat selamat jalan dan perpisahan sama Opung serta permintaan maaf. Opung, Evi dan Arjo minta maaf untuk beberapa nasihat Opung yang belum bisa kita jalani. Permintaan Opung untuk pulang kampung beberapa waktu yang lalu belum bisa kita tepati. Akhirnya kita pulang dengan berita duka seperti ini. Tuhan ajar kami juga untuk menafsirkan kematian dengan tidak egois. Beberapa dari kami berpikir, gimana kita udah gak punya Opung lagi, kita pulang kampung untuk ketemu siapa lagi. Ajar kami untuk ikhlas Tuhan, untuk menanggapi kematian ini dengan bukan mengapa Opung tinggalkan kami, gimana kami tanpa Opung. Selamat jalan Opung, bahagia di surga, berkati kami, cucu-cucumu, supaya nasihat Opung yang belum bisa kami tepati secepat mungkin. Selamat jalan Opung. Selamat jalan Madinah. Mohon maaf mau sareng Madinah dengan boka sahab kutu ina. Pola malu mendokakan alai. Saya yakin dan percaya Inang sudah senang datang menghadap Tuhan. Selamat jalan Madi Inang Minang, selamat tinggal Madi Hamid. Selamat jalan Muhammad. Bisa betul semua. Dia tahu saya udah meninggal. Dia tahu. Ada guna betul dalam hukum. Baik, udah dobat itu. Dobat bukan bulu mah. Ikut mami macam begini. Surat di tadi, alinu kudu aku bapak disiram orang mudi, tu sih masa tahu mudi, sini, sebuah buat burunan kandine motor, isi pusur dokter aku Tinggal mana aduh, saya tu mau disiapun ni, bos marau ni oma, kami sudi kipas, saya dah rawa, bos marau main, sudah, seorang mahu disurgui, biarang mani oma bersama dulu, di belakang kami ni, biarang dia, tapi rencana mu nang mereuni. Budaya naruh masih bada, nanti nang udah kudi, hilir rumah marsai do, matu setu amin nang udah ada, mga dian kencengin ngulu diamu, semua ni madi ada isero nasa puta, saya pasipas mamu, saya tapama pacaloman ni, pacaloman do, pasaloman ni
ngulumu sa ui suri aka anak lot guru marsekolah di songani maju dalam sianau pasal